Sepedi se re ngwana wo a sa lleng o hwela thareng, pitšaše e ya kgaba-kgaba ka gare ga yona re inolla lenanego la tharolo ya mathata leo le tlago wena la bobedi le la bone go tloga ka ere ya senyane manthapama gomme re go swaretšitše. Dumelang ka moka ba theletši ba motse community radio station. Nna ke nna Hlokaina go tswa ka moga Matlalara mo Šibo. Nna mo ke alla sello se ke sellang ke gore ke mengwaga ke gore ke alla ke tla kra bokaone go be bokaone ile ke tšitše mo motse community radio station gore le nka tloleleng yona. Taba kgolo ke ile ka kra mosadi ka ga e balwa le yena ka gae and then ke balwa le yena ka gae ba ra ba monyake and then ba mo lelekiša ba mo amesiwa le ka leswelo forogo e ke tsoga mpotša ba ntelekišitše ka mogano ba mmesitše ka leswelo ke sesiaka wa bobedi wa riantabatši and then gape aowa e bophelong tše bo ya pele and then gore mosabelane le ena re tlogelane and then ka tle ka kera o mongwe gape o ke dula le ena gone bale le ena still ba sa mo treata ka mokgwa ba ra ba monyake ka kua ba re ke ga mmago bona ba mmotša gore he ke ena a bolaile mmago bona mola e le ena a okile mmago bona bophelo ba mmage bo feleletše ka diatleng tša bone wa batho e ke bolela ka moga.